obugambi bwo gotegerera wananchi na kende gionse to kwikaransa na wananchi tuabangana barabo ngutwara chibarasa to kwikaransa every ward mbwate ward development committee anya na abangina ngutwara representation ya abangina umata bwate chi challenge chinkonga abantu batamaite bagwetera umata umongina nere e custodian ye a family tukukaransa na leadership ya abangina manye challenge kibabwate abana baita abaise challenge kibabwate na for instance abangina abangi bagonchiruri ga gitown egento batagete kyangonchiruri bare abatagete banyore chibesa chiri interest rate baonchorerie amaisha abari na igoro yo egento ndarete na collaboration omaite ntubwate even international NGOs chinene chibwate billions of shillings chitegeto ko invest ase obugambi burubiya buri transparent buri participative actually donors abakurina participatory yani ule uongozi unauzisha wananchi na demokrasia ukonyana ane kiombekia abagina wamechaguliana kidemokrasia ono igendo ndakore different no ko make sure na abananchi baito na uba go determine nkibatagete okorera mna natera inchebono no kulikia wafadhili nje no kukwana na serikali kwa mfano as a member a member of parliament ese budget committee no ko make sure na ikirororo amangane constituency kitutu cha South abikre budget unabona budget ya iri budget making process ya iri June mwaka mpya wa serikali 1st July mwaka mpya wa serikali ese policy statement akosomne serikali na national treasury wono ika boli muntu ndegwensi murayo ndegwensi mangana kia kitutu cha South ya roro akuri ibire bintu nabe ngokora umaite go ikokore gasi na departments ya serikali anye turi gukore gasi na department ya serikali ebintu byao mbiko bikwa ese budget TMP chinyinga abagambia bangi egasi abuno ko make sure na ebintu byabo byabikrise budget ogenda ministry of water ogenda ministry of health ogenda wapi roads nini kidogo e budget ebintu byabikrise budget so ekera ko nyago se president yego chagaike ematena paragete nebekerichi chibesa president makwana usinga ki paragete ne chero osigu 50 kilometers utakole tigo hakuna maendeleo itaendelea itakuwa tu sarakasi nini na watu wanaendelea kuwa maskini poverty level ya kitutu cha South ya isire weka 50% na inaendelea kupanda ikiagara abantu abangwe kitutu cha South abande abaruete abande bakarugirango abande bakarunya libari abande bakaru Somaliland abande barure Tanzania abande barure Isiolo aba Pokot aba Luya abagere chikabira chons chire kitutu cha South nera one constituency ere cosmopolitan wote wako hapa hii ni kama Amerika wote wako hapa Wahindi wako hapa Wasomali wako hapa ukienda hapa utapata Wasomali wanafanya biashara Wapokot wanafanya biashara iko kitutu cha South toko develop kitutu cha South na formula ya constituency ekalemaria ene constituency etamu ene constitution to kwenda kuligi ngende kuna city status anga kutukuli city status airport ko kolere gas na bono pianda ko bodi gaki kemaene kwego president yakana osine parankoros wire dual carriage we erusoti ke gaiga korenga limbando kiba wonte kubwati ibintu munebyo epare dual carriage we igore kempakaga ebwate pare ye ekorukisumu ekogenda Tanzania igore corridor yonse SGR ngochere Nyamiraga agende Kisumu those are the things to want to ukwana as leaders hakuna maneno ngine hii maneno ngine ya kifua akiteo kwa abantu baitu